yaje ari umukozi none ubu ni umugabo wanjye bavugaga yuko tutazabyara umwana, abandi bakavuga yuko nirongoje umukozi basamfunga, abandi bakavuga yuko Bruno yaje akurikiye amafaranga nari mfite. Cyagenze gute Bruno ndetse na Karine 2021 nibwo Karine avuga yuko yabonye isura bwa mbere ya Bruno ayeretswe n'umudiyopi wiwe mu gihe ari gushaka abakinnyi rero bamukinira muri filime yiwe yari gutunganya icyo gihe ibara ry'urukundo. Icyo gihe rero bakimwereka Bruno yaramwanze bitewe nuko Bruno yarahorose ndetse imitsi yari kweze, avuga yuko rero akimukubita amaso yese avuga ati reka igizeyo ntago yo ngoyo twakorana. Byabaye aho ngaho rero hanyuma mu gihe cyo gukora iyo filimi aba editor tingaga filimi ziwe byabaye ngombwa ko rero bahura n'akazi kenshi, hanyuma akenera umu editor ariko nanone abaza umudiyopi we n'ubundi wari warabahuje na Bruno yuko yamushakira umu editor. Icyo gihe n'ubundi amahirwe yaguye kuri Bruno, umudiyopi abwira Mabuja cyangwa se abwira Karine yuko umu editor mufite ariko n'ubundi amwereka Bruno. Icyo gihe rero baradirinze baravugana ariko biza kuba byanga barananiranywa mu bigereye no kuba Bruno yari kuza afite mashini we ariko Bruno we agashaka kuza azanye mashini we ariko kayigura kubera ko ari ugomba kuzakoresha muri ako kazi. Byabaye ngaho hacamo amezi 6, hanyuma nyuma y'amezi 6 nibwo Bruno yahamagaye Karine amubwire yuko noneho yaza gukora akazi ndetse na mashine yaje kuba ayibona. Yaraje rero atangira akazi ariringa ariko nenga atangira ku editinga ivumbira tumuka, ariko muri ko ku editinga yajyaga yeditinga ibintu yakora export mu gitondo agasanga abo bakoranaga abagize gutya barabisiba. Byabaye ngombwa yuko rero Mabuja amwegera noneho batangira gukorana muri office bakajya bicara hamwe, ariko noneho akeditinga Bruno na Mabuja ahari kugira ngo noneho nasoza kweditinga bahite baprodinga hatabayemo ikibazo cyuko project ziwe ziza kuba zibora. Icyo gihe rero Bruno nibwo yatangiye gutereta wari Mabuja wiwe akaba yarahindutse umugabo wiwe Karine. Kuva icyo gihe barakundanye, ariko icyo gihe ntabwo bahise bakundana, ahubwo Bruno yamusabye urukundo ariko Karine arabyanga aramukatira. Sasa Karine azagira gutya atangire kurwara araremba arivuza hirya no hino mu Burundi mu Rwanda indwara imubana indwara, ariko icyo gihe muri ubwo burwayi bwiwe Bruno niwe wamubaye hafi muri uko kurwara ndetse aramurwaza kugeza akiza. Kimara gukira rero urukundo rwabo rwatangiye gushinga imizi, batangira kugenda bakundana, nyuma bashyira hanze Save the Date. Abantu nibabyishimira, bamwe na bamwe bakavuga yuko yirongoje umwana, ariko ibyo nibabyitaho bo urukundo rwabo rurakomeza. Hanyuma rero baciye muri byinshi baza no kugeraho bakora ubukwe batiteye kuba bacaga intege. Kuri ubu n'umugabo n'umugore ndetse baje kuba babyarana umwana w'umuhungu, babanye neza Bruno ndetse na Karine. Ngurwo urukundo rero rwaje ari umukozi kuri ubu rero akaba ari umugabo ushima Imana, n'urugo rugendwa kandi rushima Imana. Turabakunda cyane Bruno ndetse na Karine, naho nge nyitahoza.